Rodigeda na Miss P Pharapara FM. Aralo bangaba eni mfofaro ene hobo singaba zone kaba dodombula kwambura rushitofi bufara record pano kala Africa Shipembe ndikwambiswa hezwi nga nthani uri muyeni washuwa dobala na musi ndi muyeni ane bor ono fara record pano kala Africa Shipembe ndibori ndinyi basongota kuwa lokobela mtichere sindi ko batanganeza kashimwe speed chamega mshimo ya Rodigeda ngazina ndi Miss P ndichere nena bone kari baroto bazino skashitoro awaraya btai bote neli wono nabone babe speed chamega mshimo ngoshimisa x@miss_p_dj @parapara kana ba ka Facebook badoda Parapara FM renano misio tere life kana bato vula radio ka 87.9 kono 7.8 bangaba kudibusori na Miss P na musio Rodigeda nanyi wera Rodigeda nanyi na musi ndibo dokotela tsira matsekisa bane baba practicing advocate wadokotela ndikubatanganeza kambeka mshimo ya Rodigeda kolibu wa Miss P na vatariri na vatichesi nili niriko batoda pano kaino mbeka mshimo ndosvika na musi boshika kana ngachangoma ndene karithome murawo musi bashikadia luwa baruchera amashamba chibangani buchilo bobungandira de musi bashikwaru buchilo amusi ndiche mtuku ngamanda enda bebelwa one ndingasitoboamba ngamanda ngori andandiche mtuku chatohumbula zvavudi uri hoba ufitoba hani fedzi musi rono pfulu wa chivangani andiono nezvino ndina thalukanyo yore hoba chikoitea mini ndiono thamusi ndingathomu talutshedza uri zwithu zvazvikochimbilisa abachimbena rinobane so ndizvone ndi muthu enda bebu wa chivangani fedzi autoba chivangani straight ndiphandanya na chivangani ngori ndione mashubini ashu bathu votopfuluwa vachigodhera thungo dza chivangani fedzi vashu vapfulutshela amashamba ndi hafha ye ndathoma u ṱalifa hone ndo thoma tshikolo amashamba mashamba primary school ndi tshibva mashamba primary school nda ya Tshitwa secondary school ndi tshibva Tshikwa secondary school nda mbo ḓi pfuluwa mashamba Musanda nda pfulutshela Tshivhuyuni mara fhedzi na no kha ḓiwela mashamba ndi nda swika nda hulela hone na ndi tshi khou dzula na makhadzi wanga ubva hafho nda matriculate Lishavana secondary school nda kona u ṱuwa ndi tsha university ha musi bashikwaruwa pano ni rangara busa bathu be baluwa nabo bangari bone baba mtude ya khonani dzanga thamusi vhe nda lwa navho ndi vhene nanga ṱalutshedza khwine fhedzi zwine nda zwi ḓivha nga nne ndi uri ndi muthu ane ndi na ṱhoni badi thi tovha muthu wo ambesa fhedzi musi ndi na khonani dzanga ndi muthu we thamusi sa mutukana muṅwe na muṅwe ro la thamusi huna u sa pfa nyana nga ngomu zwezwi mara zwine zwa vha zwithu zwa vhuṱukuni zwine zwi itwa nga ṅwana muṅwe na muṅwe thamusi wa mutukana a tshi khou ḓi aluwa fhedzi a u tou vha thamusi zwithu zwinzhi zwine nda nga amba zwo bva nga ndi muthu we nda hula ndi tshi tou funesa pfunzo chine tsho takadzesa ndi tsha uri musi izvo ri tshi khou amba roṱhe ri a kona u pfesesa muthu khwine u aluwani hawe no ri kona u zwivhona zori musi na vhaṅwe vhathu vhane vha khou ṱalela vha tshi ḓivhona vha kona u ḓivhona nga kha vhone hune vha vha hone he vhone vha vha hone mulovha namba mulovha vhamba nga tshikolo tsha Lishavani he vha dzhena hone zwi sumbedza hu na thero heinoni ya ḓivha zwa kale he vhone vha wana distinction khayo vha tshi tou funa vhari ndi zwone hoba u sina nga ṅwe nḓila uri ndi songo wana distinction okay ndi zwone nṋe ndi tshi aluwa a u sa tou vha nga maanḓa na zwithu zwine zwa vhidziwa hezwi zwa dzi career exhibition so ndi muthu we nda aluwa ndi tshi khou funa u guda mulayo ende zwo vha zwi tshi pfhi muthu ane u tea uri a gude mulayo u fanela uri a ḓivhe thero ya ḓivha zwakale so nda mbo ḓi i funesa nga maanḓa manthina hezwiḽa zwithu wa sa tou vha zwone nga maanḓa so ndo vha ndo ḓiṋekedzela khayo nga maanḓa fhedzi tshiṅwe tshithu tshe tsha ita uri thamusi ndi wane distinction ndi ngauri ndi tshi pfulutshela Tshivhuyuni ndi tshi dzula na makhadzi wanga ndo vha ndi tshi ṱanzwa goloi huṅwe he ha maliwa muzwalo wanga ha mashamba hafho ha mashamba mukala wa muzwalo wanga vho vha vho vhone vhane vha ri funza history tshikoloni ndi zwone zwo ita uri hovha sina na nga ṅwe nḓila nda ndi tshi tea uri ndi i vhale ngori i vha tshi khou funziwa nga muthu ane nda dzula naye hayani zwiṅwe ndi sa zwi pfesesi ndi tshi vhudzisa henefho hayani nda zwi vhona uri na havho muthu vho mashamba MP vha vha na fulufhelo ḽihulwane nga maanḓa kha nṋe uri hafha zwino ndi khou tea u wana distinction ende ndi sa humbuli hafho kilasini u nga ri ra tou vha vhavhili if not vhararu ri khou ita nga higher grade
nda mbo ḓi fhedzisela ndo wana distinction zwa vhukuma. Vho amba fhungo ḽo funa nga maanḓa pfunzo ende sumbedza zwithu zwine zwa vhori a zwo ngo thoma musi vhono vha muhulwane, zwo thoma musi vha tshi kha ḓi vha muṱuku. Ṱhuṱhuwedzo vha i khou bva ngafhi ngauri u sokou tou vhona u nga ri musi ṅwana a tshi kha ḓi aluwa u ḓifunela u tamba vha kha ḓi vha muṱuku na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwine vhana vha ḓivha vha nazwo vhone mara vha vho tou futelela kha pfunzo. Ya ndi zwone ngori ndo hula sa ṅwana muṅwe na muṅwe ende muṱani washu ho vha sa tou vha na tsumbo dzavhuḓi dzine nga to dzi amba dza pfunzo ngauri nda nga sumbedzisa zwavhuḓi ungari hu nga vha nne muthu o thoma afho hayani u pasa murole wa vhufumi zwine ra zwi vhidza uri grade 12 mara fhedzi hezwi ndi tshi khou hula ndo vha ndi na khonani dzine na dzone ṱhamusi hahadzo hu na vhathu vho no funza vhadededzi na mini zwino zwa zwi tshi ita uri na tshikoloni muthu a futelele nga maanḓa ngori u bva kha murole wanga wa fhasi ṱhamusi u bva primary u swika na musi ndi kha ḓi vha tshitwa secondary school ro vha ri vhathu havhaḽa vhene ri vha ri khou wela kha top 5 ndi uri ho ṅwaliwa milingo nda ndi tshi wela kha vhathu vhene vha imisiwa thabeloni uri ndi dzi best achievers dza tshikoloni zwino hezwi zwithu zwa zwi tshi nṱuṱuwedza nga maanḓa ngori nda ndi sa ṱoḓi u fhiriwa zwi ita uri tshifhinga tshoṱhe ndi ḓi wane ṱhamusi ndi tshi khou imisiwa uri ndo shuma vhukuma ndi hezwo zwithu. Kha vha ḓomba na muthu ane vho ri zwo zwino khou thetshelesa u sokou tou pfha ungari ngauri hahawe a hu thu vha na muthu o no swikelela u zwikene ene a nga si kone u swikelela. Tshithu tshihulwane ndi uri vha fanela u vha na u tama zwithu zwavhuḓi vhutshiloni hezwi vha tshi khou tama zwithu zwavhuḓi vhutshiloni zwi ita uri vha kone u ḓiṱuṱuwedza nga vhone muṋe vha sa thusedza muṅwe muthu ngauri arali zwa sa vha ngo ralo vha sa tama zwithu zwavhuḓi ndi hafha hune vha kona vha litshedzela zwithu zwoṱhe. Nṋe ndo hula muṱani une ndi tshi khou amba khotsi anga vho vha vha tshi shuma railway miyanga vho vha sa shumi khotsi anga ndi group heiḽa nga vho 1992 3 vho ḓa vha retrenchiwa mushumo wa fhela zwithu hayani zwi songo tou dzudzanyea zwavhuḓi ndi tou humbula zwavhuḓi uri u fhela ha mushumo ha mukalaha zwa dovha zwa ita uri ṱhamusi na muḓini zwithu zwi songo tsha tou ima zwavhuḓi u si tsha tou vha na nyanḓano vhukati ha vhabebi u swika musi vhabebi vha tshi fhambana nga vho 98 hezwo zwithu zwa dovha zwa ita uri na riṋe zwi ri kwame mihumbuloni ri si tsha kona u tou tshila zwavhuḓi hayani ndi hafho musi vha tshi vho tou fhambana makhadzi wanga vha fhedzisela vho ndzhia ndi tshi vho tou dzula navho tshivhuyuni ndi hafho zwino nda wana zwino ndo no tou wana ṱhuṱhuwedzo lwa tshoṱhe uri ndi khou tea uri ndi shumese nga maanḓa ndi vhe zwine nda khou ṱoḓa zwone uri ndi dovhe futhi ndi kone u konanya muṱa wa hashu nangoho hezwi zwithu ngori nda ndi na lufuno na lutamo zwa fhedzisela zwo itea. Muṱa na musi wo konanyea ndi khou amba na musi vhabebi vhanga vha sa dzuli vhoṱhe vha bvela hafho vha nga ri havho vhathu vha bva muḓini muthihi kana vha khou bva nḓuni nthihi. Kha ri ḓo lavhelesa musi vha tshikoloni u vha tshipiḓa tsha SRC vho guda mini nahone vha guda vhurangaphanḓa ḓi henefho? Nṋe nda ndi muthu ariri ndi hezwiḽa zwine ndi na ṱhoni nga maanḓa a thi muthu ene ṱhamusi wo ambesa hezwiḽa zwine vha zwi vhidza uri ndi introvert nga tshikhuwa ndi muthu wa tou ralo fhedzi nda zwi vhona uri sia ḽine nda khou ṱoḓa ḽi gudela ḽa mulayo a ḽi ṱoḓi muthu o no tou nga nne ḽi ṱoḓa muthu ene wa kona u amba wa kona u ima phanḓa ha vhathu hezwo zwithu ndi ngazwo ndi tshiri zwithu zwa mulayo zwi bva kule zwino nda ḓi vhudza uri musi ndi tshikoloni ndi fanela u ita zwithu zwine zwi ḓo ita uri ndi ime phanḓa ha vhathu ndi ḽishavhana ndi tou swika ḽishavhana ro thoma u vha na zwine ra zwi vhidza uri learners representative council ngauri ndo vha ndi tshi khou shuma zwavhuḓi nda thoma u tou ḓivhea tshikoloni nda thoma u ṋangiwa kha vhurangaphanḓa ha tshikolo na ngoho nda u bva kha class u swika kha tshikolo tshoṱhe ndi tou humbula zwavhuḓi ri tshi swika kha grade 12 ndi president ya LRC nda ndi tshi kona uri hu vhe na studies tshikoloni vhadededzi vha siho zwino hezwo zwithu zwa tshi khou ita uri zwi khou mphaṱha kha vhurangaphanḓa zwi khou mphaṱha kha uri ndi kone u ima phanḓa ha vhathu na ngoho musi ndi tshi ya phanḓa na musi ndi tshi ya yunivesithi nda thoma u ita zwithu zwine zwi ḓo ita uri ndi ime phanḓa ha vhathu ndi ḓigudise u amba phanḓa ha vhathu u swikela na namusi hezwi ndo dzula hafhanoni nṋe namusi vha tou uri ndi ye kha United Nations ndi nga tou swika nda amba ndi sina na
no kana usina no tetemela usina na mini ahuna fhethu hune nga mbalela uri ndi ime phanḓa vhathu ndi ambe fhedzi vho sumbedza fhungo ḽa uri ndi nga nṱhani uri vha vha tshi khou lavhelesa zwine vha khou ṱoḓa vha zwone dzangalelo ḽa uri vha ṱoḓa u vha ḽoyara ḽa ḽo simuwa ḽi tshi khou bva ngafhi hezwi zwithu ndi ngazwo ndi khou ṱalusedza uri ra ri sina dzi career exhibition fhedzi zwezwi ri tshi khou dzhena tshikolo ri khou vhudzisana uri muṅwe ṱoḓa u vha mini havha na vhathu vhene shangoni ḽa hashu vho vha tshi khou ita mulayo nga hetsho tshifhinga ṱhamusi ndi nga vha vhalela hone ho vhuya na vho magistrate Roni Rambau ho vha na vho Silas Ramaite havha kha NPA Dr Silas Ramaite havha na muṅwe wa muzwala wanga no pfi Selbira Swiswi vho vhalanyana fhedzi nda dovha futhi nda tevhelela hezwo zwithu musi zwi tshi kha TV zwi kha mafhungo nda muthu ane ndi tshi funesa u vhala nda thoma u zwi tevhelela hanefho dzangalelo ḽa namba ḽo hulela tshoṱhe zwino na musi ra vha ri tshi khou ita zwa dzi debate tshikoloni hezwo zwithu nda pfha ungari zwi amba uri ndi nga kona uri ndi ṱaṱisane na vhaṅwe vhoramulayo kana vhahaṱuli nga yeneyo nḓila zwa namba zwi tshi khou hulela nga yeneyo nḓila vha nga ri ndi zwa ndeme hani uri vhaswa na muthu muṅwe na muṅwe zwavhuḓi na vhana vhaṱuku uri vha ḓiwane vha fhethu hune vha nga kona u wana ṱhuṱhuwedzo yavhuḓi ngauri ndi si khou tou vhona u nga ri zwo bva kha zwe vha vha tshi khou vhona zwone na zwe vha tshi khou kona u swikelela u zwi wana nga tshenetsho tshifhinga ngauri u wana uri kanzhisa vhabebi vha 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 tshi khou ṱoḓa u ṋangela vhana uri vha vhe zwine vhabebi vha 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 tshi khou ṱoḓa zwone havhaḽa vhana vha balelwa u bvela nnḓa vha ya vha sedza uri ndi mini tshine nṋe nda khou tou tshi funesa tshine nda nga kona u tshi ita vha vhona u nga ndi zwa ndeme hani uri muthu a vhe exposed ndi zwa ndeme ngori arali ndi tou fha tsumbo arali uri rine ro vha ri exposed nga hetsho tshifhinga nne nda ndi tshi kona nga maanḓa na maths ndi tshi kona nga maanḓa na accounting fhedzi ngori nda ndi si exposed nda zwi litsha nda vhona ungari uri ndi vhe zwine nda khou ṱoḓa zwone ndi fanela ndi ite ḓivhazwakale kana history matsina nda ndi ḓovha ndo ita ḓivhazwakale fhedzi kana nda dovha nda ita na maths na science nda dovha nda ita ri zwiṅwe na zwiṅwe na geography ngori maḓuvhano mulayo wo phaḓalala vhukuma ndi u angaredza zwithu zwinzhi fhedzi tshine tsha vha hone ndi tsho uri kha ri fe exposure kha vhana ri songo vha kombetshedza u ita zwithu zwine a vha khou ṱoḓa zwone fhedzi ri nga tou u vha fha ṱhuṱhuwedzo kana ra vha fha guidance uri okay arali uri ṅwana u khou ṱoḓa u ita hezwi ndi khwine a sedze kha subject dza so arali uri hu a swika huṅwe vhukati a pfha a tshi nga hezwi a zwo ngo mu fanela u ṱoḓa u tshentsha ari mu fhe thikhedzo ine u a i ṱoḓa uri a kone u vha zwine zwa vha zwone ndi arali muthu a khou ita tshithu tshine a tshi funa u tshi ita o ḓiimisela kani vha vha tshi nga kona u wana khamusi na musala vha tshi khou wana tshiṅwe tshikhala vha ḓiwana vha si tsha vha loyara vho no dzhia zwiṅwe zwithu khamusi vhona vha muhashi wa radioni nda ndi nga si kone u vha muhashi wa radioni nda ndi nga si kone na u vha zwiṅwe zwithu a thi vhoni uri ṱhamusi nda ndi tshi nga vha zwiṅwe zwithu ndi muthu ene ṱhamusi na musi khou tou pfhi ndi yo vha dokotela o no alafha zwa zwi ḓo mbalela ngauri ndi muthu ene ndi a ofha na mbonzhe ndi a ofha malofha ndi uri na musi muthu wo vhaisala hafhaḽa ndi a tata na u tou musedza so ndi vhona u nga ri ṱhamusi zwa zwi ḓo mbalela fhedzi arali ha vha na bugu hafha phanḓanga kana ha tou vha na bambiri ḽi tshi khou fhufha muyani ndi nga ḽi gidimedza nda ḽi fara nda ḽi vhala so zwi a sumbedza uri ndi muthu ene wo mushumo wa vhuloyara ndi zwe nda ndi tshi tou zwi funa nga mbilu yanga ha ri ḓo lavhelesa vhudele na mikhwa zwi khou bva kha mukalabu wa Elfios ndi zwa vhukuma khotsi yanga ndi muthu ene ndi ndele ndi muthu ene vha clean nga maanḓa vha funa zwa clean zwithu zwa clean uri muthu a vhe na mikhwa ndi tshiṅwe tshifhinga zwi bva na kha uri u hulisiwa nga nḓila ḓe zwi bva kha uri rine vhabebi ri fara vhana nga nḓila ḓe ri vha kaidza nga nḓila ḓe so ndi zwone zwithu zwine ṱhamusi ndi nga amba uri zwo ṱangana na uri arali uri vhabebi vha kona u ri funza zwithu ri ite zwithu nga nḓila ḓe na ṅwana a kona u thetshelesa zwi a ita uri ṅwana a vhe na mikhwa fhedzi arali vha sa ḓifha tshifhinga tsha u kaidza ṅwana zwavhuḓi a vha thetshelesa a tshi vho bva a tshi ya nnḓa u ita zwithu zwine a zwo ngo ḓa zwino ṅwana mikhwa yawe a i fani musi a nga ngomu hayani na musi o bva a huṅwe fhethu zwi a ita uri
zwi fhaṱe ṅwana a vhe muthu ene ṱhamusi ri nga amba uri u a kona u vha murangaphanḓa wa matshelo. Nda ndi khou balelwa kholwa ndi haya dzikarate vha vha kha tshaka dzifhio dza dzikarate? Ya ha mafhungo thi ḓivhi zwori vha khou a wana phi. Zwi to rali kha ino mbekanyamushumo zwi to rali ende ri to swika tshivhilelani ri nga ḓi to vha nga nṱha. Ndi muthu we nda ndi tshi funa nyonyoloso nga maanḓa ende tshiṅwe tshifhinga zwi vha zwi si zwavhuḓi kana zwi vha zwi si health uri muthu ṱhamusi a dzule o to sedza bugu fhedzi. Ndi muthu we ndo vha ndi na dziṅwe ṱhama ḽiṅwe ḓuvha ro ri tshi khou vhona dzifilimi dzedzi dza vho Bruce Lee ro ḓi dzi sedza ra pfha ungari zwithu ri nga zwi ita. Ra pfha hu tshi pfhi hu na tshiṅwe tshikolo tsho no pfhi Ralombe, ra pfha hu tshi pfhi afho Ralombe hu na vhathu vhane vha khou funza karate. Nda mbo ḓi tshutshusa na muṅwe mungana wanga no pfhi Khathu Mukwewo ra ṱuwa ra henengei dzo vhuyesa nga maanḓa dzo vhuyesa nga maanḓa. Zwino ri tshi swika hangei a wana uri nṋe ndi mupfufhisa ende karate vha ḓivhe zwori hu na u imisa milenzhe na mini mara fhedzi nga u vha ro ḓiimisela hezwiḽa zwithu zwi tshi ri khipha busy. Ri tshi bva karatini ri hayani ro neta ra ḓi awela ra kona u ita mishumo ya tshikolo zwa namba zwo ri ṱuṱuwedza nga nḓila yeneyo. Na musi uri ndo vha ndi tshi attenda dzi tournament dza karate mara ndo vhuya nda bva ndi songo to gradiwa u ya kha ṅwe belt. Na musi zwiṅwe zwa zwi ri tshi zwi ita zwo no vhidzwa upfhi dzi basics na mini ndi kha ḓi zwi kona to uri maḓuvhano ndi vho to ḓifunela nyonyoloso u gidima na u dzhena gym. Uri vha nga ri vha khou awela kana vha ri vha khou ṱoḓa ita dzinyonyoloso vha ḓirwa dzikarate nyana ndi khou amba namusi? Namusi hayi a thi tsha ita na boxing nayo ndo vhuya nda i tamba Lishavana ngori mara boxing zwa zwi khou ḓi bva kha karate ngori nda ndi si tsha ita karate. Nda mbo ḓi vha na boxing tshikoloni nda thoma u dzhenelela kha boxing hanga mavili hone ndi a zwi ḓivha uri ya zwo vha zwi hone. Vha ḓivha u tshi khou vha lavhelesa u nga si khou tou vhona u nga ri vha muthu ane vha tshi tou ri muzika u nga vha u khou sokou tou pfha vho Asha Raymond vho Luther Vandross mara ndi khou vhona hu na vho Dr Thomas Chauke na Senior Sisters yavho fhethu. Ya zwithu zwa muzika ndi tou vha vhudza u amba ngoho na zwone zwi bva hayani. Hangei ha mashambo ane nda bva hone hu na ri amba Tshivenḓa, ri amba Tshitsonga, ri amba Tshibeli vhaṅwe vha tshi vhidza uri ndi Tshiguvhu a thi ḓivhi zwori vha tshi ri ndi Tshiguvhu vhaṅwe ri tshi vhidza uri ndi Tshilovheli. So miyanga ndi Mutsonga vha bva River Plus and vha sedza kha idziḽa area muzika une wa lidzesiwa nga maanḓa ndi muzika wa Tshitsonga. So nṋe ndo hula khotsi yanga vha tshi funesa Thomas Chauke nga ṅwe nḓila a hu vha hu si na khasete i siho hayani. A thi ḓivhi zwori zwa zwi khou itiwa ngori vho malami yanga wa Mutsonga kana mini mara fhedzi ho vha hu tshi lidziwa Thomas Chauke Tshadzima ho sina nyimbo ndi sa i ḓivhi. Khotsi yanga vha tshi vhuya hayani December ṅwe na ṅwe vha vha tshi ḓo vha khou vhuya na khasete ntswa dza dzi tshi bva nga November December. So a hu si na uri ndi songo i ḓivha zwino zwo thoma henefho muzika une nda u lidzesa ndi ndoṱhe ndi muzika wa Tshitsonga. Vha khou zwi vhona zwori riṋe ri khou vha ḓivha na musi vha vhoṱhe kha mbekanyamushumo? Ndi khou zwi vhona uri hana ngoho. 2001 vha mbo ḓi ya University ya Venḓa ro dzula kha ino mbekanyamushumo na vhafunzi vho Pastor Obedience Masakona Bishop elect musi ro dzula navho vha vha khou ri ṱalutshedza tshiṱori tshavho navho musi ro dzula navho vha ri vhudza uri musi vha tshi ya hangei Univeni vha tshi khou ita LLB vha ri nda vhona mabugu nda shavha vha ri hezwo vho ngo vhuya vha lindela vha ri vho vhona ḽa mabugu vha vha vho shavha. Ndi khou ḓo ḓivha kha vhone uri vhone vha tshi swika zwo vha hani kha vhone vhone ayo mabugu ha ngo vha tshuwisa na luthihi ndi muthu we nda tou aluwa ndi tshi funa bugu. I think ndo motivatwa nga maanḓa nga hezwi zwe nda khou zwi amba uri background yashu yo vha sa tou vha yavhuḓi nga maanḓa zwithu zwe zwa swika zwa affecta nga maanḓa ndi u fhambana ha vhabebi vhanga ngori ho vha hu si yavhuḓi zwa vhukuma. Hezwi zwithu zwo ita uri ndi ḓivhudze uri zwine nda khou ṱoḓa zwone zwine nda khou yela zwone yunivesithi ndi fanela u vhuya nazwo nahone nda dovha nda ṱuṱuwedzwa ngori na yunivesithi thongo apply zwavhuḓi vhuḓi
vho havha vhene nda khou vha amba uri vha vha mukala wa muzwalo wanga vho no pfhi vho Mashamba MP ndo uri u phasa grade 12 kana standard 10 by then zwine vha zwisa zwone vha ri ho ṅwana whether tshelede i hone kana iwo hanga ḓo dzula hoyo ṅwana u fanela uri a ye university huna zwine ra khou zwi vhona khayo na ngoho vha tendelana na mufumakadzi wawe ene na vha muzwalo wanga vha ita uri ndi kone u ya university ndi tshi swika hangei ne thaidzo yanga yo vha isiho kha u vhala kana u ṅwala mulingo na luthihi ne thaidzo yanga yo vha yo uri ndi fhedza lini hezwo uri ri tshi khou ṅwala ri kha ṅwaha wo thoma nṋe nda ndi tshi vho humbula ṅwaha wo fhedzisela fhedzi nda ndi sa shavhi tshithu hezwi ri tshi thoma u ṅwala mulingo thero yo thoma ne wanga muhumbulo u kha thero yo fhedzisela ine ri tou i ṅwala so hezwi zwithu zwa zwi tshi nṱuṱuwedza a thongo vhuya nda shavha bugu a thongo vhuya nda vuwa ndo i shavha na luthihi rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM fhedzi vha tshi wana degree yavho vha vho no wana zwine vha khou ṱoḓa zwone hezwo zwine vha khou zwi amba zwa ḓo kona u bveledzea fhedzi 2005 vha dzhia tsheo uri vha khou isa phanḓa na masters vha ite LLM ndi mini tsho vha ṱuṱuwedza uri vha ise phanḓa ngori zwe vhone vha khou tou zwi ṱoḓesa vha vho no zwi swikelela kale ndi tshi graduate ndi zwone ndi muthu we ndi tshi swika kha ṅwaha wa vhuṋa vhathu na ma lecturer vha vho no zwi vhona uri hafha fhethu hu tonga huna gift nyana ndi tshi vho thoma nda ndo no vha tutor ndo no vha tutor nda ḓa nda vha tutor ya ṅwe course no pfi jurisprudence i tshi funziwa nga muṅwe professor ono pfi Professor Obeng Mireko hola professor zwi vhona uri no man ha fhethu nṋe nda ndo no humbula uri ndi tshi tou fhedza fhedzi zwi amba zwori ndi khou tea u ita mini ndi kone u ita dzi practical ndi ṅwale dzi board na mini ndi kone u practice mulayo hoyo professor that no wa vhuya wa tou litsha zwino zwi nga u konḓela uri u dovhe u vhe na dzangalelo ḽa u ita zwa dzibugu ndi khombela uri apply hona dzi bazari u ite masters ende hafha arali uri wo wana masters a huna muthu ene a ḓo ḓa u dzhiela yone wa i wana nahone zwi ḓo u vulela minango minzhi uri arali u khou ṱoḓa u vha an academic kana u khou ṱoḓa u ṱuwa ya practice u ḓo ita zwine wa funa heyo motivation ya ita uri ndi dzule nga musi ndo apply dzi bazari nda wana bazari nda mbo ḓi ita masters hezwo zwithu zwa dovha zwa thusa uri ndi tshi tou fhedza fhedzi actually nda ndi sathu no fhedza masters nda vha ndi tshi khou tholiwa u vha lecturer part time ndi tshi tholiwa u vha part time ndi tshi tou fhedza masters nda vha ndi tshi khou tholiwa u vha lecturer permanent zwa sa gume henefho 2015 40 vha tshi khou dovha vha isa phanḓa he vha ṅwala nga thesis yavho kha vha ḓo ri ṱalutshedza nga thesis yavho nahone ndi mini tsho vha ṱuṱuwedza uri vha dovhe vha isa phanḓa ngori vha vho no wana masters vha kha ḓi ya gai ndi zwa vhukuma nga hetsho tshifhinga ndo ri ndo vha part time lecturer University of Venda nga 2006 nda vha permanent ubva 2006 u swika 2013 ndo vha ndi lecturer hanefho University of Venda fhedzi 2006 ya hone ndi musi ndi tshi wana admission u vha advocate fhedzi nda ndi khou itesa nga maanḓa zwa u funza na khothe nda ndi khou ḓiya ndi zwone zwe zwa mbuilder fhedzi tshithu tsho nṱuṱuwedzaho ndi hoyu professor ine nda khou muamba upfhi Professor Mreko are wa ḓivha ndi mini zwine nda khou zwi vhona kha iwe ṱhamusi vhaṅwe vhathu a vha zwi vhoni ndi zwone wo wana masters fhedzi isa phanḓa u wane doctorate u ḓo zwi vhona uri minango minzhi i ḓo vulea a si fhethu hunzhi une u ḓo ri u tshiya ṱhamusi wa tou apply wa ita dzi interview vhathu vha ḓo tou tevhelela ndi hezwi ndi tshi ḓo dzhia tsheo ya uri nga 2013 actually hoyu professor o vha o no ṱuwa o ya Fort Hare a vha na position ya u vha lecturer Fort Hare a mbudza uri hu na position apply ndi tshi applya ra ro no zwi discuss uri ndi tshi swika hangei ndi khou ita zwa pfunzo fhedzi ndi ḓo vha ndo bva kha vhathu vhanzhi kana kha environment ine nda vha ndo i ḓowela uri ndi swika hangei ndi kone u concentrate ngori nga hetsho tshifhinga na muṱa wo vho no vha hone zwino hezwi zwithu ndi zwone zwe zwa motivate uri ndi ṱuwe ndi ye Fort Hare ndi swike ndi ite heyi doctorate yanga
kani ha hu tea u vha na mentor vhutshiloni ha muthu ngauri ndi vhona ungari havho muthu vho shela mulenzhe nga maanḓesa kha uri na vhone vha vhone zwithu zwine khamusi na vhone vhane vha sa khou zwi vhona kha vhone vhaṋe. Ndi a tea u vha na mentor musi ndi khou tshila vhutshiloni? Ndi zwa vhukuma vha tea uri vha vhe na mentor na vhone mwashi hezwi vho dzula hafha obviously zwine ṱhamusi vha vha zwone hu na vhathu vhanzhi vhe vha vha mazhaka nḓila vhene vha sedza kha uri hoyu muthu u hasha nga nḓila ine ṱhamusi ndi khou ṱoḓa u vha zwone kana u fhira zwone. Hezwo zwi a vha fhaṱa zwi ita uri vha songo balangana vha vhe focused kha zwithu zwine vha khou ṱoḓa u ita zwone. Ndi zwa vhukuma hoyu professor o mphaṱa nga maanḓa o ngudisa u ṅwala dzibugu kana dzi article o ngudisa zwithu zwinzhi zwine namusi ndo dzula hafha ndi amba uri ya zwa vhukuma zwo nthusa nga maanḓa. Kha ri ḓo lavhelesa u lavhelesa u shuma u dzhena tshikolo khathihi na muṱa vha zwi kona nga nḓila ḓe? Ndi hezwiḽa zwine ra amba uri muthu a tshi aluwa vhuḓifari ha musi u tshe muṱuku u tshi khou aluwa u tshi khou hula navho vhu amba zwithu zwinzhi nga maanḓa. Ndi muthu ene ṱhamusi ndo vha na muṱa ndi tshe miṅwaha i tshe fhasi nyana fhedzi nga u vha ṱhamusi muthu a na discipline a focused zwi a ita uri u songo swika hone ṱhamusi nḓilani wa balangana kana wa loser focus nga nḓila muṅwe na muṅwe. U a kona uri u vhe na zwithu zwine wa vha u tshi khou zwi ita nga order nahone u vhe na tshifhinga tsha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa vha u khou tshi ita ngauri ndi khou fha tsumbo ndi tshi bva University of Venda ndo ṱuwa na muṱa wanga woṱhe nda ri a vha vhe na vhone vha henengei vha tshi khou dzhena tshikolo zwi amba zwori ndi vha ndi tshi khou vha vhona vhana vha khou dzhena tshikolo na miya vhana nda vha ṱuṱuwedza uri kha vha ise pfunzo phanḓa muṅwe na muṅwe vha a khou guda nga hetsho tshifhinga. So zwi a ita uri roṱhe hafho muṱani ri ḓivhe zwori ndeme ya pfunzo nahone ri vhe focused a huna muthu o no khakhisa muṅwe nga zwiṅwe roṱhe ri tshi khou ḓi itela mafhungo a tshikolo. Zwi a ri fhaṱa roṱhe nahone zwi vha zwi khou dovha zwi khou fhaṱa na vhana u bva fhasi uri vha vhe vhathu vhene ṱhamusi vha funa pfunzo nga nḓila yeneyo. Hu na vhaṅwe vhane vha khou ṱalela kana vhane vha khou thetshelesa vhane a si vha mashudu kana vhaṅwe tou vhesa na mashudu o ḓiwana vha tsini na vhathu vhane vha ḓivha ndeme ya pfunzo kha vha ḓo vha vhudza ndeme ya pfunzo? Ya pfunzo ndi ya ndeme vhukuma vhutshiloni hashu. Pfunzo i nga vha bvisa huṅwe na huṅwe hune vha vha hone ya vha isa fhethu hune ṱhamusi tshiṅwe tshifhinga vha nga si humbulele. Ḽiṅwe ḓuvha vha ḓo ri vho dzula hafho fhethu vha tshi sedza hune vha bva hone kana vha tshi sedza fhasi vha si tende uri ndi vhone. Ndi pfunzo ndi key ya huṅwe na huṅwe hune vha khou ṱoḓa ya hone. Arali vha tshi khou ṱoḓa uri vhutshiloni havho vha vhe successful vhutshiloni havho vha funiwe nga vhathu vhutshiloni havho vha vhe na ṱhama dzine a vha sa humbuli na ḓuvha na ḽithihi zwa uri vha ḓo vha nadzo kha vha fune pfunzo. Vha tshi amba uri pfunzo i nga u isa fhethu hune wa sa vhe wa lavhelela uri nga ḓi wana u hone Netherlands he vha swika vha visiting professor zwone zwo ḓa nga nḓila ḓe? Ya na ngoho vha khou nḓivha vha mpedza. Zwo zwa itea ndi zwa uri hezwi ndi tshi khou ndi tshi khou ṅwala PhD yanga ine nga mulayo ri vhidzwa uri ndi LLD Doctors of Laws. Ho swika he ṅwaha muthihi wayo nda tea uri ndi u fhedzisa ndi Netherlands. Ndo vha hu partnership vhukati ya University of Fort Hare na University of Maastricht Netherlands. So ndi khou dzula fhethu hune vha vhidza upfhi ndi Maastricht ndi phanḓanyana ha Amsterdam. So ndo ya hangei ngauri ndo vha ndi a visiting researcher not a professor. I was a visiting researcher in partnership with Maastricht University for the purpose of completion ya LLD studies. Ndi zwone zwe zwa ngisa afho Netherlands. Uyu visiting researcher wa tshi khou ita mini? Ndi vha ndi tshi swika hangei ndi ngori ndo ṱuwa ndi lecturer ndi swika nda vha lecturer wa mulayo nda vha ndi tshi khou funza nda ya fhiwa class nda vha ndi tshi khou i funza fhedzi nda vha ndi tshi khou shumesa nga maanḓa kha u ita research ngauri topic ye nda ndi tshi khou ita ndi it's an international topic ine ya vha separation of powers. Zwino ndi zwone zwe zwa zwi khou ita uri ndi kone u vha ndi tshi khou i funza ndi tshi khou ḓivha system
ya Netherlands uri musi ri khou amba nga separation of powers Netherlands yo fhambana hani na separation of powers South Africa ngori separation of powers kana u khethekanya ha maanḓa muvhuso zwi fhambana u ya nga mashango. Mtshidisi wa Phalaphala FM anga vha tshi khou sokou tou vhona u nga ri hai zwino ro fhedza ri ḓo vha ri khou dzhena kha zwiṅwe zwithu hai ri kha ḓi isa phanḓa kha mafhungo a pfhunzo ro dzula na vhadokotela Tsietsi Ramatsekisa vhane vha vha practicing advocate vha mbo ḓi ya Pretoria, University of Pretoria ndi vha swika vha vha na certificate kana vha gudela certificate tsha sports and law. Ndi ngani vho vhona zwa ndeme uri vha dzhene na kha indalukanyo ine vha khou lavhelesa zwa mitambo fhedzi vha tshi kha ḓi vha hanefha kha zwa vhoramilayo? Ndi zwone hezwo ndo zwi humbula ndi kha ḓivha University of Venda ndi muthu ene ndi sa ṱoḓi u tou dzulesa fhedzi ndi sa iti tshithu nḓivho nduri iya ita uri vha vulee muhumbuloni nda ndi muthu ene ṱhamusi nda ndi tshi tevhela u vhala nga maanḓa dzi article kha dzi newspaper lune arali nda vhala newspaper nda fhedza na musi ndi si muthu wo tou tevhela mitambo mara nga ngei kha mitambo nda ndi tshi ḓo vhala so nda swika ene nda pfhesesa uri u funa zwithu zwo no pfi sports law mara ndi sa ḓivhi zwori sports law zwi ḓa hani ngori hafha fhethu ri vha ri khou ita zwa mitambo hu vha khou tambiwa hezwo zwithu zwa ita uri ndi develop interest ḽiṅwe ḓuvha ndi tshi khou setsha University of Pretoria nda wana uri vha khou hu na zwikhala ṱhamusi zwa uri muthu a ḓe a attend a ite hezwo zwithu heyo course ine ndi sports law nda mbo ḓi applya nda swika nda i ita nda mbo ḓi i wana. Vho vhuya vha swika he vha fara record yo vha advocate muṱukusa fhano kha Afrika Tshipembe nda zwa vha farani? Zwithu zwo ntakadzesa nga maanḓa ende ndi zwone zwithu zwe zwa nṱuṱuwedza nga maanḓa ngori zwo vha zwi tshi khou edzana kana zwi khou tshimbilelana na miloro ye nda ndi nayo u bva musi ndi tshi vho thoma u ḓivha zwori ndi khou tea u gudela mulayo ndi muthu we u tou amba ngoho ndo vha ndi tshi funesa bugu ndori hezwi ndi hangei university na havha muzwala wanga vha tshi nthusa uri ndi ye tshikoloni vho Rebecca Mashamba na mukala wavho vho Mashamba MP vha vha tshi kona u nkhumbudza uri wa zwi ḓivha zwori u khou bva gai ri khou isa tshikoloni uri u vhe muthu ene u a bvelela nahone u kone u vusulusa muḓi wa hawu zwino hezwi zwithu zwa zwi dzula zwi muhumbuloni wanga tshifhinga tshoṱhe zwa ita uri ndi futelele kha u vhala bugu hezwi ndi tshi vho phasa LLB hu tshi sedziwa kha record uri no hai after ndi tshi vho ita admission hapfi hai ndi advocate muṱukusa I think hezwiḽa zwithu zwo itea ndi na miṅwaha ya nda ndi tshi khou fara 22 or something ndi tshi zwi humbula zwavhuḓi hezwo zwithu zwo ita uri havha vhe vha tshi khou ntikedza uri ndi ite zwa pfunzo vha takale nga maanḓa vha zwi vhona uri na ngoho maanḓa avho hango lovha nahone hu na tshithu tshine ṱhamusi vho dzula vha nga tshi sumba uri rine shangoni ro thusa ṅwana wa muṅwe muthu nahone ono vha tshiṅwe tshithu hezwo zwithu zwo ita uri ndi vhe na maanḓa zwino ndi amba uri zwa vhukuma ndi khou ṱoḓa u vha ramilayo ene ndi wa vhuṱhogwa ene a ḓivhea fhano Afrika Tshipembe. Mara zwo ḓani ndi nga nṱhani uri khamusi vho promotiwa musi vha tshi kha ḓi aluwa kana nga uyo ṅwaha kana nga itsho tshifhinga o vho sina o khou tou feliwa badi lune a ṅwe vhana muthu ya phanḓa zwo ḓisa zwa zwi songo tou ḓala nga maanḓa vha ḓo humbula uri na Department of Justice i na record dzine ṱhamusi hezwi vha tshi khou admitiwa sa ramilayo hezwiḽa zwithu zwi a recordiwa nga ngomu zwino hezwi zwithu ndo sokou pfha ndi tshi khou founeliwa ḽiṅwe ḓuvha nga vhaṅwe vha Department of Justice uri no hafha fhethu vha khou nyanga u verifya age yanga uri hu khou itea mini nda amba uri no ndi miṅwaha yanga zwa vhukuma uri hai abe u ya nga record dzine ra vha nadzo zwi a sumbedza uri u advocate muṱukusa fhano Afrika Tshipembe nga hetshi tshifhinga ndi sa khou amba uri a hu ngo vha na vhaṅwe ṱhamusi after nne vho vha hone kana vha nga vho vha hone zwi tshi khou tshimbila nga nḓila eneyo kana vho fara record fhasi nyana ha miṅwaha ye ndi nayo fhedzi nga hetsho tshifhinga hezwo uri ndi tshi vhudziwa zwone hezwo zwithu zwo takadza vhathu vhanzhi nga maanḓa zwa dovha zwa takadza na university ye nda ndi tshi dzhena khayo.
musi zuri kwamba ukudamiredza minji nga manda vhathu vane vakusumbedzisa uri haya nari neri kutoda vachipiḓa chaiyo mbekanyamushumo nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽo thusa ndafa vha tshi khou amba mafhungo uri vhathu vhe vha thusai vha vha tshi khou ḓirwa khano uri vho thusa muthu zwao zwa dzula zwavhuḓi fhedzi ndi na mulaedza une nda khou nyaga u tamba hafhanoni ngauri sumbedza vhone vho thusiwa vha sa hangi u tshimbila vha tshi yo thusa vhaṅwe vhathu hafhanoni ndi khou zwo vha tonga vha khou ḓivhusa uri ndi nnyi onoyo muthu mulaedza wone khoyu kaleni ndi tshi aluwa mukegulu wa vha tshi dzulela u mbudza uri mashaka ni ḓo ṱangana nawo nḓilani na thuso ni ḓo ṱangana nayo nḓilani vha mbudza uri ndi tshi tshimbila ndi songo tshimbila ndo sedza nṱha makolini ndi tea uri ndi tshi tshimbila ndi sedze thungo dzoṱhe na hune nda khou kanda hone ngauri thuso ndi nga kha ḓi ṱangana nayo henefho nda sa zwi pfesesa uri mukegulu vho vha vha tshi khou lingedza uri mini. Nga ṅwaha wa 2019 nda ḓo ṱangana na havha muhulwane vho no pfhi vho dokotela Tsitsi Ramatsikisa kha zwiṅwe zwa zwimima zwe we a vha a tshi khou ita tshimima o vha o ri ramba ra ṱangana haningei nda ita uri ndi mbo ḓivha na vhukwamani navho havhaḽa muhulwane havhaḽa muhulwane u bva henefho nda ita uri ndi songo tou vhesa kule navho nga honoyo ṅwaha wa 2019 ndari musi ndi tshi swikelela pfunzo dzanga dza mulayo vha mbudza vha ri ini ni khou tea u ḓa hangeini siani ḽa zwa mulayo ni ḓe ni vhe na zwine na kona u ita kha buḓo ḽa zwa mulayo ngoho haḽa maipfi a havhaḽa muhulwane a nṱuṱuwedza vhukuma nda mbo ḓi futelela nda ḓiwana ndi tshi khou ya nda kona u ḓiwana na nṋevho ndi tshi khou thoma u practice ndi tshi khou amba uri ndi zwine nda vha zwone namusi nga zwe vho dokotela Ramatsikisa vha mbudza zwe nda vha ndi sathu zwi vhona nga kha nṋe muṋe havha munna ndi muṅwe we ra ri tshi aluwa ra ḓivha vha vhone advocate muṱukusa hafha shangoni muṅwe na muṅwe a tshi tama u nga vhone ngoho vha a kona u ita uri na muṅwevho ange vhone ndaa hava ndi vho advocate Mashudu Tshisikule musi muṅwe muthu o ita tshanduko kha vhutshilo hau wa pha muṅwe muthu a tshi amba uri na nṋe havha muthu wo ita tshanduko kha vhutshilo hanga vha khou ḓi pfani nga tshiṅwe tshifhinga u muthu ono nga nṋe tshiṅwe tshifhinga u tshi ita zwithu tshiṅwe tshifhinga a u tsha to zwi pfha kana a zwi iteli uri ṱhamusi u livhuiwe kana u itele uri vhathu vha zwi vhone uri wo thusa muṅwe muthu ndi zwone na vhusikule ro ṱangana nga nḓila iyi vha ṱalutshedza ngayo ende nda vha vhudza nga nḓila yeneyo uri vha tea uri vha tshimbile nga heyi nḓila ende vha fhedzisele vha tshi khou vha advocate nahone hayi advocate wo dzula ofisini ene a ya court na ngoho vha zwi ita nga nḓila yeneyo na nṋe ndi tshi ṱangana navho kana ndi tshi khou vha vhona vha tshi khou ya court na nṋe ndi ya ḓirwa khana ende hezwi zwithu zwi a vha part ya DNA yau u thusa vhathu ngauri nga nḓila ye nda tambula ngayo namusi ndi kha ḓi shuma university nda ndi tshi kona u announcer nga ngomu kilasini yanga nda ri mutshudeni ene u a zwi pfha uri u bva muḓini hune ṱhamusi a zwi khou tou tshimbila zwavhuḓi hana zwiḽiwa ndi khou humbela uri kilasi i tshi bva kana matshelo uri zwi songo vhonala uri ndi nnyi a ḓe ndi ḓo mu rengela zwiḽiwa kana nda mu rengela bugu nga nḓila ine so ndi zwithu zwe ndiri nga nḓila ye nda hula ngayo zwa mphaṱa uri ndi zwithu zwine ndi fanela u tou zwi ita zwi tshi khou bva mbiluni nahone ndi tshi khou zwi itela u thusa muṅwe muthu ndi a pfha ṱhamusi na nṋe ndi tshi takala u vha ṱhamusi vhutshiloni hanga ndo kona u thusa muṅwe muthu sa izwi na nṋe ndo thusiwa nga vhaṅwe vhathu thusi zwine a si kanzhi ri tshi nga zwi wana ngori vhathu vha vhe vha bvelela fhedzi wana uri khamusi vha tshi sedza muraho kha ri ḓo lavhelesa tshenzhemo yavho ya mushumo vho amba nga mafhungo o shuma yuniveni vho swike vha vhe vha legal advisor kha ri ḓo lavhelesa zwiṅwe zwoṱhe hoṱhe vha tshimbila hone ndi zwone ṱhamusi ndi khou tou amba ngo angaredza
ndo thoma ngo vha lecturer University of Venda 2005 nda ndi part time 2013 arali 2006 to 2013 nda vha ndi permanent fedzi 2006 chikathina musi ndi lecturer ndi hafho nda kona ita admission yanga sa advocate nda vha ndi tshi khou practice nga thungo ndi tshi khou lecturer zwo vha zwi tshi tendeliwa university arali wo ita khumbelo ya uri u vha khou ita zwithu zwivhili so nda ndi tshi ya court ndi tshi vha ndi tshi khou funza ubva hafho 2013 nda joina University of Fort Hare nda vha lecturer hone ndi tshi vha lecturer 2013 ndi tshi khou ita doctorate yanga nda resign I think 2016 nda ḓi vhudza uri ndi khou ita zwithu zwine zwa vhidzwa ndi pupillage ndi hafha hune vha trainiwa u vha advocate o fhelelaho ene u vha khou practice mulayo nahone a tshi khou vha muraḓo wa bar kana Society of Advocates zwino hezwo zwithu zwi ṱoḓa uri ṅwaha woṱhe u fanela u vha u sa shumi nda resigna mushumoni nda ita hezwo zwithu ṅwaha woṱhe nda mbo tsipfhedzisela ndo pasa mulingo wa hone nda vha part ya Pretoria Society of Advocates ubva hafho ndi tshi to fhedza u phasa nda vhidziwa Department of Justice nda vha director consultant I think zwo vha zwa ṅwaha ndi tshi bva hafho nda vhuyelela full time practice ndi tshi bva practice hafha vhukati ndo vhuya nda vha muraḓo wa Magistrate Commission ndo appointwa nga Minister of Justice vha murahu nyana vho Masutha nda dovha nda vha council member ya dzi FET ndo appointwa nga Minister Blade Mzimande nga tshifhinga tsha hone and then nda vha ndi tshi khou ḓi practice until ndi tshi ḓo vhidziwa nga Minister of Justice and Correctional Services vho Ronald Lamula vhene zwa zwino ndi Minister wa International Relations so ndo vha ndi senior special advisor zwi amba zwori ho vha unene nda vha advisor kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tshi khou yelana na administration of justice kana zwine zwa vha zwi khou yelana na Department of Justice kha shango ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe u sikwa milayo musi zwi tshi ya kha rule yavho musi zwi tshi ḓa kha u tholiwa ha vhahaṱuli zwithu zwinzhi zwine zwi yelana na mulayo so ndo vha ndi tshi tonga musi vha special advisor tsha minister zwavhuḓi vha nga vha minister asiho ahuna tshithu tshine tsha ya kha minister vhone tshi songo fhira zwanḓani zwavho ahuna tshithu tshine minister u ḓo tshi saina kana a tshi approve tshi songo fhira khavho sa special advisor kana a dzula fhasi navho a vha vhudzisa uri a ite mini then vha mufha nyeletshedzo a kona u dzhia tsheo i pfala iposo khulwane nga maanḓa vha guda mini khayo ndo guda zwithu zwinzhisa nga maanḓa na musi uri ndi tshi ya ro vha ro anḓana uri a thi ngo to ḓo dzula ngori nne ndi muthu ane ndi funesa u vha ndi court ndi funesa u practice mulayo fhedzi ndi hangei zwi vha zwo shandukanyana ndi vha ndi khou ita zwithu zwa mulayo fhedzi it's more of administration nahone ri vha ri khou dzimela mililo fhethu ho fhambanaho fhedzi hezwi zwithu zwo ngudisa u shuma na vhathu u ḓiṱukufhadza musi muthu o fhiwa maanḓa manzhi ngori hu na vhaṅwe vhathu vhene musi vha na maanḓa manzhi ha tsha farea ṱhoho zwino hafhaḽa vha na maanḓa manzhi vha kona u vhudza vhathu u ṋea vhathu ndaela uri kha u itiwe mini ende zwi fanela u itiwa nga nḓila yeneyo ndi nga nḓila ine musi vha muvhusoni vha ṱhoniphiswa ngazwo ndi nga nḓila ine minister u ṱhoniphiswa ngazwo ha amba nne hu vha u amba minister zwino hezwo zwithu na vhathu vhe nda ndi shuma navho ofisini ministry vha tshi zwi ḓivha nda vha ndi si muthu ene ndi a ḓi sumbedza uri ndi na maanḓa ene minister u naho kana minister o mpha maanḓa o no tonga ṱhamusi ene ndi nga fha ndaela ṅwe na ṅwe ine nda funa havha vhathu vha vha tshi mpfunela zwezwo uri ndi muthu ene vha kona u sendela na musi una thaidzo vha kona u ḓa vha mbudza zwithu zwa tshimbila zwavhuḓi na minister tshiṅwe tshifhinga zwiṅwe o vha sa zwiḓivhi uri ndo zwi tandulula a zwi tou pfha uri zwo tanduliwa vha humbula uri una dzi NPA dzi reporter henengei kha minister una dzi SIU dzi reporter henengei kha minister una legal aid i reporter henengei kha zwiimiswa zwinzhi zwino hezwi zwithu zwa zwi tshi ita uri ndi ḓivhane na vhathu nahone ndi vhe muthu ane nda ḓiṱukufhadza uri ndi kone u pfhesesa uri zwithu zwi tshimbilani
Ela mafhungo e vha amba uri pfunzo i ḓo wisa fhethu kule na uri si khou tou bva nga mashango na kha zwithu zwine iwe muṋe wa u khou ṱoḓa u zwi swikelela. Ndi khou tama uri ri lavhelese khethekanyo ya mulayo uri mulayo u na khethekanyo nnzhi dzo yaho nga u fhambana. Sia ḽa mulayo ḽine ḽa tou vha nga ngomu mbiluni yavho ndi ḽifhio? Ya, sia ḽa mulayo ḽine ḽa tou vha mbiluni yanga ndi ḽeḽi nda ita research ngalo ḽine ndi public law. Public law ine nga maanḓa ndi vha ndo sedza administrative law na constitutional law. Hezwo zwithu ndi zwone zwine ndi a zwi funesa nga maanḓa ngori zwi vha zwi tshi khou amba kana zwi tshi khou thusa u tandulula milandu ya zwithu zwine zwi ri kwama ḓuvha na ḓuvha matshiloni ashu. Zwi vha zwi khou kwama kutshimbidzele kwa muvhuso, vhathu vhane vha khou tshimbidza muvhuso, vhathu vhane vha khou sika milayo, vhathu vhane vha khou dzhia tsheo dzine dzi kwamane na vhone ḓuvha na ḓuvha. Zwino ndi sia ḽine ḽi tou vha mbiluni yanga tshoṱhe. Muthu ane khou takutshedzana musi a tshi fhedza u pfha ino mbekamishumo kana ane ra ḓi mu wana lwendoni luri a ḓi wane a ramilayo, ndi zwifhio zwithu zwine a fanela u zwi ḓivha kana zwine a fanela u zwi dzhiela nzhele? Ndi nga tou amba uri tsho thoma ndi u ḓiṋekedzela, dedication and commitment. Ndi zwone zwithu zwa nṱhesa nga maanḓa. Nahone muthu u fanela u vha o ita research zwavhuḓi uri u khou ṱoḓa u tevhedzela sia ḽifhio, a songo ḓi wana ṱhamusi a tshi khou ita hezwi matshelo u khou ita hezwiḽa. Zwi a ita uri ṱhamusi a songo vha na area of speciality. Arali hune vha vha na dzangalelo hone vha kone u excel. Arali vha ḓi wana mulenzhe wavho nga hafha matshelo nga hafha a ri tsha ḓivha zwori vhone vha kona zwifhio. Zwino kha vha vhe muthu ene u focused nahone vha kone u ḓi commita uri zwino ndi khou ita hezwi, vha ḓo vhona zwithu zwavho zwi tshi tshimbila zwavhuḓi kha mulayo. Hone ya tshiphiri tsho uri u vhe ramulayo wa khwinesa ndi tshifhio? Tsho thoma ṱhamusi na musi uri zwo ḓala, tsho thoma ndi uri kha vha vhe muthu ene u a funa pfunzo, u a funa u vhala. Vha humbula uri vha sa vhala a vha nga vhi na nḓivho. Zwino uri vha kone u vha na nḓivho vha fanela u vhala. Nḓivho ya mulayo a vha i wani tshiṱaratani, vha i wana nga u vhala, vha i wana kha pfunzo. Ndi tshone tshiphiri tshihulwanesa hetsho. Zwine zwa khou amba uri kha matshudeni kha musi vhane vha vha kha murole vhufumi na muvhili vha nga ri hai ḓani wa tshilea hafha fhethu. Khou amba uri theri zwino ri tshi lavhelesa mishumo ri dovha ra lavhelesa na masheleni, ra dovha ra lavhelesa vha nga ri wa tshilea hafha fhethu. Vhatonga vha nga takuwa vha ḓiṱuwela vha ndo fhedza hu khou tshilea hafha fhethu. A ri ambe ngoho ngori arali ra sa amba ngoho ri nga si kone u ṱuṱuwedza vhaṅwe vhathu. Ndi zwone wa tshilea nahone maḓuvhano zwine zwa takadza ndi zwa uri mulayo wo no vha broad nga maanḓa. Vha ḓo mulayo na vho marine law hu na zwithu zwinzhi nga maanḓa zwine ṱhamusi zwo vha zwi sa tou ḓivhea nga tshifhinga tsha kale. Zwine zwa vha zwone ndi zwa uri kha sia ḽa mulayo wa tshilea na masheleni o ḓitshidza na vha muṱa wavho a hone uri vha songo lala nga nḓala. No ri tshi rwa nga muya haningei mashango ḓavha na uri vha ḓi wane ṱhamusi vho ṱuwa vha khou ya haningei hune ha vha na maḓi a blue. Maṅwe mafhungo mahulwane ndi u admitiwa kha Pretoria Bar of Advocates. Ndi zwithu zwihulwanesa nga maanḓa na vho zwi amba vha pfhuka. Kha muṅwe muswa ane a khou thetshelesa kha musi kha vha ḓi tou ri ṱalutshedza uri zwi amba mini nahone vhundeme hazwo nahone zwa amba mini kha vhone na kha vhone sa muthu. Ya, ndi zwithu zwa nṱhesa nga maanḓa. Maḓuvha nne tshiṅwe tshifhinga ndi zwine nda amba uri nne challenge i ya nṱuṱuwedza. Ndi tshi ya Pretoria Bar vha ḓo humbula nda ndi tshi khou bva ndi zwavhuḓi ndo ri vhuya oversea musi ndi tshi tou complete doctorate yanga nda namba nda resign na 40 mafheloni a 2016 uri 2017 nda ndo no apply kale ndo no admitiwa uri ndi kone u ita pupillage Pretoria Bar. Zwino u tshi ita pupillage a vha ṱoḓi u tshi shuma huṅwe fhethu, u fanela u vha u tshi khou dzhena tshikolo full time. Nga hafha thungo ndo vha ndi na muṱa, ṅwananga wa first born o vha a tshi khou ya tshikoloni ende na mme wa vhana ra ri tshi vho lavhelela wa vhuvhili. No wa vhuvhili o vha no vha hone fhedzi a sa ye tshikoloni. Ri tshi vho lavhelela wa vhuraru.
zwino hezwi zwithu zwoṱhe zwi amba uri muthu una muṱa ndi nga si ye tshikoloni ṅwana nga tshi khou ya tshikoloni ndi tshi khou mu vhudza uri kha futelele a phase nṋe ndi tshi swika hangei nda swika nda feila nahone nda swika nda feila ndo litsha mushumo ndi sa ḓivhi zwa uri matshelo hu fanela u ḽiwa mini zwa zwi khou ita uri ndi ḓikhomite nda litshedzela zwithu zwoṱhe kha miya vhana masheleni anga oṱhe nda wana ndi kha ḓi shuma ndori a tshi tou bva nda dzhia nda fha miya vhana nda dzhia goloi nda ri kheyo nda ndi tshimbila nga goloi khulwane nyana nda rengisa nda wana kugoloi kuṱuku ndi nga si ku ambe nga dzina kuṱukuṱuku kone kula kone ṱiraka ḽa fhira ḽiaya nda vhafha uri vhone kha vha tshimbidze muṱa nṋe ndi khou ya tshikoloni hezwo zwithu zwo ita uri ndi vhe focused nahone na mulingo houḽa ndi u pase ndi muṅwe mulingo une wa konḓesa nga maanḓa hangei vha vha tshi khou vha funza u shuma fhasi ha pressure vha tshi khou ndi uri vha khou vha testa patience milingo ya hone muṅwe wa hone vha u ṅwala ḓuvha ḽoṱhe ndi heiḽa milingo ine vha u ṅwala vha tendeliwa vha bva lunch vha vhuya vha ḓa vha ṅwala vha tendeliwa vha wana break vha vhuya vha ḓa vha ṅwala u swikela ṱhamusi ḽi tshi kovhela so hezwo zwithu zwi vha zwi khou vha fhaṱa u shuma under pressure zwi vha zwi khou vha fhaṱa uri vha zwi ḓivhe zwa uri vha kha yo ṱangana na milandu yo fhambana nahone miṅwe vha sa i ḓivhi zwi ṱoḓa uri vha ite dzi research vha thuse dzi client dzavho vho zwi pfha mthetshelesi vho dokotela vho dzhia tshiṅwe na tshiṅwe na masheleni vha fha miya vhana zwo pfhala musi ndi na mulaedza khoyu ndi sathu vala ino mbekanyamushumo ndi khou tama uri ri u tambe khoyu rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM nda muhashi na vhathetshelesi vho dokotela Ramatsekisa ndi ḓivhana navho u bva 2006 u swikela ḓuvha ḽa ṋamusi ro ḓivhana u bva 2006 nṋe ndi mutshudeni wavho University ya Venḓa ndi tshi khou ita degree yanga ya LLB nda fhedza iyo degree nda ya nda admitiwa sa ramilayo ari a khou practice kha khothe khulwane dza fhano dza South Africa zwe nda guda nga vho dokotela vho Ramatsekisa ndi zwa uri vha muhaga kha zwa pfunzo vha muthu wo shuma nga maanḓa vha ita uri na nṋe ndi mutshudeni wavho ndi tame u swikelela zwithu zwo imaho nga uri nga iṅwe nḓila vha muṱuṱuwedzi wavhuḓi ngazwo ndi tshi ri ndi vha tamela mashudu kha zwoṱhe zwi ri vha nyago zwi swikelela kha vhutshilo havho kha khariya kha zwoṱhe zwi ri vha khou zwi ita ndi vha tamela mashudu vha murangaphanḓa wavhuḓi vha nga ri mini musi vha tshi khou pfha mulaedza wavhuḓi nga u tou ralo yeah, it's a very emotional situation. Let me tell you something very touching. Hezwi tshi khou thusa muthu tshiṅwe tshifhinga a u zwi ḓivhi zwa uri matshelo ḽo farela zwifhio hoyu mulaedza wa Vho Nthabeleni I feel like I can cry ndi tshi ṱangana ndi zwa vhukuma o ḓa ofisini yanga ḽiṅwe ḓuvha I think something did not go right with assignments or something a tshi ḓa amba na nṋe a tshi dzhena ofisini yanga a wana hu na tshinepe luvhondoni ke tshiḽa tshinepe nda ndi na ndo ima na muṅwe we nda vhuya ri kha ḓi ita zwa mutcourt ra ṱuwa roṱhe ra ya Tanzania na Cameroon so a tshi swika fhaḽa a ri hoyu ndi mukomana wanga I do not know matsina hoyu ono khou mu sumba fhaḽa ndi hoyo ene namusi vha mu vhona kha TV na kha Phalaphala tshi khou amba ono pfi Advocate Nthabeleni Rendani Nthabeleni ndi vhathu vhe ra dzhena roṱhe mara na ene o vha thef nda thoma u ḓivhana na ene fhaḽa nda wana uri ndi ṅwana ane u na mikhwa yavhuḓi ra vha ro farana nga nḓila eneyo nda mu gruma u swikela a tshi complete LLB a seva dzi article nda mu sendedza tsini tshiṅwe tshifhinga ndi tshi dzula naye nḓuni yanga guess what hezwi muṅwe wa vhathu vhe vha nṱuṱuwedza musi ndi tshi vho bva East London ndi tshi resigna ndi tshi yo ita pupillage hoyu Ntambeleni o vha ono vha atheni ngeno Pretoria a ri vhone vha khou tea u vhuya vha ḓa vha practice mulayo sa zwe vha vha khou zwi ṱoḓisa zwone nṋe arali ya shota zwiṅwe ndi ḓo vha tikedza and he was always there supportive financially emotionally ndi ngazwo ndi tshi ri tshiṅwe tshifhinga u vha muthu wavhuḓi kha vhathu zwi a thusa ngori a u ḓivhi uri ḽa matshelo ḽo u farela mini u swika na ṋamusi
na nthambeleni ndi murathu wanga ene u tou vha khonani yanga a ḽi kovheli ḓuvha ri songo amba na nga founu ndi khou tou mangala uri na musi waye ro amba a songo mbudza uri hu na mafhungo haya. Yeah, so I've learned a lot, you know. A zwi vhulaye muthu u ḓiṱukufhadza, a zwi vhulaye muthu u thetshelesa. Zwi a vha fhaṱa, muthu ono thetshelesa ndi muthu ene u a kona uri a ime vhukati ha vhathu a pfhale na musi a tshi amba ambe mbuni. Ndi zwine ṱhamusi ndi nga amba nga heyi nyimelo, ndi nga amba nga Vho Nthambeleni. Vho Dokotela ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho. Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Khezo mnditshile zwa Phalaphala FM a tambe kamshimashena musi ya roḓikeḓe yo tshimbila nga u tou rali. Pfhi mufuna nḓivho, mufuna pfunzo ndi mufuna nḓivho. Zwi amba zwo ri ubva na musi ri khou tenda no fhufhela uri hu na vhaṅwe vhane hei mbekanyamushumo na musi yo shandukisa kutshilele kwavho na kuhumbulele kwavho. U bva kha Miss P na mubveledzi Jones Mr Lava ri khou mafhungoni a wara ya ṱahe a kona u tevhela mbekanyamushumo ri a dzedza kha vhe madekwana vhuḓi. Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM.